Today, just anybody to go down to school, you know, to the time, to the school, my room, my home, what you know. They want to talk about the school, my room. Hey, hey! Hey, hey! Let's to line, everybody stand, let's have a bit. We've been sitting down for an hour now. To line, everybody stand up. If you don't stand, please make your way outside the yeah. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! This side, hey, hey! We've got special guests in seeing our event tonight. Number 4, we shall introduce the MC for today's event. 2 special MCs for today's event. Please give your hands up to our MCs for the Era Goodbye. Give it up for Elise and Layton. Give it up for Elise and Layton. Let's go. Just before we start, I will ask Pastor Brian if he can start something with a word of prayer. Pastor if he can start something with a word of prayer, we can start our Christmas event. Yeah, before I say prayer, eu faço a primeira polícia. Yeah, a verdade da Eucaristia, Deus ele tua parte da atividade, por saber que party, end of the year party, so we thank the Lord for His blessings upon us. Let's have a prayer. Father, we thank you for your blessings upon us today. We thank you, Lord, as we finish off this year, we want to also finish off with you and celebrate with you because you've been with us right through from the beginning of January, right through to December. And so we pray, Lord, for the morning of our testimony, Lord, for our day, in the favor of the mountain walls, and we can fear the message that has to be either to go,
China, Caperina, Yamia, Matalpifia, Matastain, Two, Fafrin, Matalia, Soon, Amen. Thank you, Mr. Warafa. Our first item will be from the Al-Masar. But before we start, we'll start something with our icebreaker. So if I can get all the fathers, this is our runway. So this is your stage. Do your best pose here, and the audience will see who has the best pose. So if I can get all the fathers to line up where the door is, and this is your runway. This is your stage. So fathers, please stand up. Then it's like your runway. The side side, why should face like that? Come on up. So fathers, these are not eating, please. It is a runway. This is your stage. Have the best pose, and I'll let everyone in the audience decide who the winner is. The first father to come through the door
The audience, the vote is all yours. So please, if I can have all the men stand at the front. The vote is all of the audience. Let's see how loud you guys do prayers. So, the audience has to scream on who won the vote rate. So, Manasa. Okay then. Ooh, sometimes it's up the side. Panama. Oh, those three. Banana. Okay, there. The newest one for mine. Thank you, everybody. The next, Alma Sampati. These are up. Alma Sampati. Please make your way to the stage.
Kata kufolana para sapat. Ayo sa pantalan kulana ya festi. Momola para morning of fatai the summa fafelena running kwa. Ila lema ta sonana ila ta ole fautuaina mau kimani fatai tatu mama sapat. Ya misipu tatu mama. Porque se a fatia ia de comitio ya sapat de sunga de fonotusi ya discurso ya sapati ya de sunga tuina ya feo fatai mori adena mai e fatia de sunga ya pai o suntai o ya sapati fatai na rolalo mai dan bisa aku fatisai kalau usia ya sungai tuina ya sayuri ona usia kufala na afia ya kwa mfayai mtatu mafuta fatai na mabel fatai paisia fatai foi algo uma nova para ser feito e eu cena na sua fatai na tua essa ia ser feita moia na na fatai milenias marcado maftana so dayo katonoma ile ulikuwa leo tatu mapema kile sa frontana ya rasuma tupao oleo ya tupani mai foi no kasofo ya yai fa nyama ya tua yo suma basi fatua ya pole tetaino tatu wa sapat mato ya ratu tena mlango Patasnya berdalam berkaitan, ini baik berkasih berkatu, maksudnya pada sahabat, ia masih kalau dia faktanya berkatu maksudnya pada sahabat. Ini terkena dia sebenarnya faktor manusia berumah, apa ini dia tua, manusia dia dapat berkismas, maka terfok, fakta. Ya tatu seimbang di bahan kedua oleh bahan yang sahabat wah tapi lagi yang sambil ini ya komite yang sahabat ini naik dalam versi dia ini kosong jadi hari yang mulai bahan yang dalam dia bawa untuk ngambil cara ini bukan dia oleh kamu fanya kembali ke komite dia nilai dalam ini, oh, foi a aula, a você vai ter, mais você vai ter, mais, a memória. Meia consui, a teoria, aula, a memória, você vai ter, e mais, mais só. Olha o repeat, vai, e a mais você Kalau silakan kita berbicara, kita berbicara variasi lah. Kalau kita kalau saya faktai, kalau saya ada kawan, dan tujuan awal, dia supaya orang itu dalam, jangan sampai Kaya mo namin. Anything na sumaya kung panyawa, pag-mori, yan ako. Yan na ako pag-titilaw. Yan mo na kung sema. Kaya mo. Yan ano pa tayo malang kung nabil o dito ka. Ya, sema nila di University of Youth. Ya, tulay may tayo ng youth. Ya, wala ko na ako pa rin eh. Mas pagkat ya, wala niya ako para pa eh. Pagkaway na ako mas yang mereka tu, saya menunggu sampai 5 watt.
ia por sena lei sena la masua ia mai mai This is a freeze dance. So I will nominate 5 people from the audience, but while we play our game, our first item for the night is from the kids. So if you can get ready for your first item while we play our game. So who wants to come up and freeze? We have our first volunteer. So we have Brian. Can I call up Auntie Ryan? Ryan, please. Let's go, please. Please come to the stage. Ooh, we have another one. We have another volunteer. So this game is I will play a song, use your hands, but I will pause the song and I proceed moving, use will obviously be out. That is the game for tonight. So let's go, are you ready? Brian, are you ready? Titus, are you ready? Ryan, are you ready? Andrew, are you ready? Okay. Dance floor is all yours.
The first item, the youth, if you can please get ready for your item. Itu aja sih kan mulai apa jauh fatin. Ayo saya pernah fatin mau. This one is like a game as well. I will tell you my time on there. I want to tell you guys what I'm going to fight at home. If I'm moving up the punch forward, I go one second. There's a champion. There is a champion, and that champion needs to defend his title. Please, for Allah, can you make your way up here? It's time for you to defend your champion title from 2018. 18. 2019. There's a massive prize. Almost by Roma. When I'm here, I ask you to find now. When I'm here, I see you may tina from Monela. When I find to see my auto. The winner, the koala is the defending champion of 2019 was Ayman, Mama, Roto Allah. They are actually trying to be sitting there with their independent. But definitely Tina make their way up here. Right? Before I pick you one of you guys. Second, you might need some gin. Make your way up here. Make your way. It's really easy. Find your feet. Come on. You get me see five more again. Hey! So the name of the game, remember, is the highest note. Highest note will get this note. The highest note will get this note. Remember, I'm not a man, I was a so, when you piss out, you piss it out,
We will be able to one more chance. For the crowd wants to Kemudian dari masa Islam ada yang sebelum keluar terbang, ya. Terbang sahur dalam berapa itu dan waktu sekali sendiri dua, awal faham dua itu terkasih. Ready to study? Run. Hello. From the morning,
le pasi le mi mavole. Porque fio wa ko na i tro tole ku ma tanga na fa le kalisi. Kalisi ko si ko le kalisi. Kalisi ko. Io passo. Iya, Pak boleh lah Pak ya. Ya boleh. Mas. Ulangannya, buat apa? Ada apa pun, ada sesuatu makan dari apa sih?
3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marcy. Happy birthday to you. Let's pray. Heavenly Father, I want to thank you so much for the beautiful birthday today of Martine. We thank you, Lord, for her leadership and her talent and her gifts, but also, Lord, as a brand new mother, Lord, we want to thank you for the beautiful gifts that you've given to her and also the family. We ask that you bless her today and many more birthdays to come. In Jesus' precious name we pray. Amen. And now it's time for a special item, which is our kids. Children.
Yung mga wawag na mga nagkalapay. Napay na rin mga kinagato. Kapag mga sa muli. Wait. Nagpapagod ko ang kamay na sumanya sa ito. Ya. Lau tumahay ni kawa tamaha na kakuan wa tumaran tunyo kaseo saun na kumaya pa tamana ni ang nilo Tony First
ia tatolu ia tatolu ia ini taimi o whaina mea lopa ia mone Christmasi matasapou e minava ina e tatolu tatakaresia i taimi whana mai e whao ia ai tatolu whaina lopa lava i le vai taimi nei ia ia e tatakaresia ia awa tuai o ai na sumai na sana mea lopa matatolu suna whapengaina makatua mai aina mahalo ia o lo taimi nei e te suma ia e tamu stato ke se manai alava ia o sakavani mai ia tatua e kalesia ia la esto wana lopa ia moni tato fight out ia le for Christmas matato po Está começando.
going to say a few words and also the prayer for Ya sampai dapat oleh Allah boleh buat beberapa itu pak untuk satu kotoran minyak soalnya orang kita boskan. Mana boleh menurut kamu ini pak Lewis pak Mutelang itu soal satu makan. Kemudian ini dia tu, orang yang untuk semua orang satu. Dia berkata orang ini kata bahwa dia selesai. So fikir dengan mulia itu dengan itu melibatkan. Jadi itu sangat kuat. Maka mesti bertolong kalau kemudian ini itu sudah lain dengan sangat dia orang without you, without reality, I am nothing without you. Dia terus sifatnya itu cuma hanya pastor ketua yang dia itu yang takut berusaha membuatnya. Dia lalunan masih pada takut makan berdua. Dan saya berdua lebar lebar takutkan siap. Sifat saya siap lain ada ini. Namun apa saya tidak pakai. Kedua ini filosofia adalah masalah. Ai kemarin pakai di bawah sosial. Kedua apa sama dengan dua ini kamu tidak. Yang ini yang saya visi. Saya fokus dengan untuk air. Ya air ini seperti ini sama dengan saya fokus dengan Tengo acá personas muy buenas hasta saya yang aku itu aku ini aku tak ada terima sebagai dunia aku ini tak atas mereka yang air terutama dia siapa orang yang timur yang kuat kalau Tuhan yang kuat tak mana info tak mana dia terlepas masa tua tak mana dia air mau dalam apa itu semua itu ini membiarkan semua orang membiarkan hubungan yang berterak. Ia orang semestinya dia keluar orang ada ia tak tahu itu orang apa. Tak tahu macam mana tak kasih kemaru ke fakir nama ini perkara atau yang beralami pada dia. Tentu laba dia sekarang mengenai ini lalu pengarus lalu dia orang yang orang yang tua. Sifat saya kita bertahu. Asal dari usia itu, minggu kita help each other. Ia itu fakta siara. Semua yang semua kita yang terbawa lalu kita. Oleh senior yang kita ada kanisia, orang tahu sama manusia kata pada spesial yang itu. Fakta yang bawa kita ini. Sudah ini kami kata bertahu. Awal ratunya, dia kata itu dia dengan semua benar. Sosialitas lain, oleh kata air matinar, temar, terlalu kanal, awal itu saya thank you so much for this long year. As you work together, I know it is a tough year, but thank God, we're here in the end. Jangan takut fatuma, and we're looking forward to. Merry Christmas and Happy New Year to everyone. And looking forward to seeing you New Year's for next year 2024. Karena roka kai ulangkan yang dunia yang kuat. Dia sudah orang makanan itu kena terbaik naya susana ina tolo ilo maturo ta ina lewa ina harus kuat. Di luar dia kami orang perempuan dia tak yang kita pernah. Ya, jadi beliau oleh tua yang kata hukum mereka karena faida pembegalan. Ini tu sangat tua. Jadi masih dengan mulai manusia melalui fikiran melalui tua. Fakta yang kita hukum apa? Ia yang mahu bawa. Okey, kerja senyap. Jadi fakta yang was Pakai awal di tanah bawah itu cuma yang mana tu kita tahu punya sini yang kata wah ini ada sementara
ai e whaani kuma o ke pia. E le hake o wa whane tonu ta o everyone done a beautiful and work this year. But no filia i se kasi i mawhai o whai e sini a rofa i le whai kuma ni tukara. Leo te au whai a tani i a LP. Yeah. But the thing I tell you, okay, it is go. But as a leader, I keep my eye on everyone. Everyone, as I said, everyone done a very good job. But the younger character is actually the time. For now, kita perlu ubah dia ai kasihan ai buat dia untuk pakai ini nama dia mungkin orang yang ada ini itu yang dia ini semua sebenarnya itu dia tanggung di pokok lagi ada kuat yang berfaedah sebab kadang kadang dia ini yang masih bertanggung kita tahu tahu mana ai jadi orang itu dia kita tahu betul mana itu pokok yang ada di oleh tua sepuh. Ya, kami sama menggunakan tentang yang nama dia tadi bersuap. Dia orang mana ini berbantu orang sekarang ini jelas. Aman sangat kerja, kalau orang macam tahu itu kita dia. Mereka orang buat macam itu orang dia orang macam kalau dia tidak sakit saja, dia orang sudah buat. Amin. It is high time and we will be starting with Pastor. Beautiful wife and then after the elders and then the rest of the church. Please music. Christmas Day.
and reassurance.
Lo tiene tanto trabajo en Guadalajara, luego de Chorquipea, el país de mucha igual, a país es ya de vamos a hacer el día para no para vestir y tú no venís.
Ya, macam watu leo matuipata na kusema wakafanya kwa hiyo atabasi kwa hiyo ile kanisia kutoka kwa ile CEO tatu pamoja hata baada ya taunde na tunatule ya haina ile tunao tunapia msiku kama na Christmas kama yale na chama ile pesa kwa yetu tutonunua kama tatu kama baada ya ile yaso kama kaptela. Tutaendelea kuchambua kila tunataka kutulisha ndio maana labda kama muziki katika kanisa na kufanya usafi na roho tufungulia watatu wengi Teni bangun waita tu di kanisia dan kita usah. Baik. Bangun ini saja. Bila Allah kuadai kita. Yang mau disukai, orang full. Untuk kedua sebagai di kanisia. Oleh ada yang lain sebelum, oleh anak mudi ko ucula iat, upaya musuh kinana ini ya cope konfana mudi iatu, dengan fakta itu kanisia. Pamanu lama, ilau cau tua, ina oleh dengan oleh tua. Macam baina kutanga tena makaile itakuwa ile neta usana utatu ndio fatasi sio mai ile tuaso uwa fa kurudia ndoto ififia bali yanga maulamu isifia netua na yanga utia ono la utoto chua kuna watu kulingana wewe chua iso sebenarnya baada ya kwenda ole sifu mtua kusema tu ina malatu falitua pata ina tia kono wa ina ikua utakwenda tinao tunataka wa felani Lelasi-lasi datang buena es. Sio ngai datang buena wao mafala. Sebenarnya mau bisnis datang buena ona au fiese finado experiência. Famano bafaftai. Famano de usai. Famano de no tutele. Ili tautua fa maoni mana yudue kuna wai ulvedi na wetu ele mafai ya upo unafatalatu na wetu na sinafia no tu afu sina mana yana fifia itautua mavai ni tusama Ifa mamianga o Isaako inona tadi iya Yakobo. Ia lagi ifo ile tua fa mamianga ile paluma. Ia tele divine malisua olivine. Ia fa oaina ile tua o to maoto malawa. Ayasili ona faoina aliyechua utoa finagalo au tatu doto. Ya sabita tobe
Mone ona mane mabibia masaukia ele tuo mtato uma. It's tamat sufoi bale nang maulaw. Ia whakaangaru mesa sisi. Ele inoa ele tangata. Ele inoa tangata ona sisi ma ona lea. Ia mamutia i tātou i le tua, a tātou au atu i fuwhanga Krismasi ma le tawhakafo. O te whakatai atu i le suku teitani, suri atu ala i whakafoni mo na whakatau i suri koe i ngā Kuna wena tatu pede funu leta sana ile tua ni familia tena ile tua ile sura tatani. Ufatua ni familia falo ni familia sura ya do. Malaino ya na pede tua ina wena utafafo. Mwana atu foi patai tatu notati na ile Yesu patai mole. Kapelina ya tatu maftana wetu. Le Yesu, mfanye tatu patipati patasi mwori mwotatu kinama Msipatani Msipatani ya isa Msipatani Kinamuna Timaitayo mfanye ona tatu kai Mwotatu kifia patasi le Yesu Ile tuwa mwagwela nilei Mwagwela manumia Tatu kinama Mwori yatu patai Tatu ikarisia Mwo Sebeni mambo ya lofa Denita sana ile loto maonalo ya ama lepele tuli tatu mikalisia Sirifia utele tatu mikalisia Yesu kuwa mbalanga Ilusina msaadua Nisi ubaye na kunite Ia Ia yale ya ao ni tua ni familia ni tua mitatu aina kanisia ni fatu kutu bebo ama ya wao tu roho kutoa na dai ni fatu na wewe ni tensana. On behalf of John Ben and myself, I just want to say thank you to our young people as Wallace. One of our prayers this year has been answered and we see the blessings of our young people. To our leaders, Kim, Sumaria, Kurifuma, Kaftaiga, Montaitin, Tatu, Tatu, October. Yabinin, Yayaine, Fabriana, Tatu, October. Thank you so much, youth, for your commitment and also for the leadership of Kim and to Mufuma this year. And your support in our church. We thank you that we can work together not only for this year, but we look forward to God's plans for next year. May God bless us, may God continue to be with us as we spend time with our families here in Australia, or in Samoa, or New Zealand. May God bless you, may God guide us as we continue to spend time with each other. From the tua in the sofa, Manmano, in Yesu Christ. Amen. Gracias.
Tumaini maruga maburi.
Please. You, quick. What a wonderful opportunity we have today to actually farewell the church with an awesome Christmas party. And we just want to say thank you so much to our Protestant church for their loving support and also their prayers this year. We've been totally blessed, blown away by the hospitality and the love shown to us. So thank you from the bottom of our hearts. We look forward to 2024. Wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. May God bless you. May God keep you in His loving arms. Thank you.